وجزيا أبدا أن محمدا المختار جوفا ما أنا أدر بخر خير البخور وأفرس السجادات تكريما على القدام صليا يا إلهي وجزيا أبدا أن محمدا المختار جوفا من الليل والنار الليل الخب يهدره جنود ووارد من السدم صليا يا إلهي وجزيا أبدا أن محمدا المختار جوفا ما وقال ويلكم يا أمتي هملت في هذه درات من أحسن التهم وصليا يا إلهي وجزيا أبدا أن محمدا المختار جوفا ما وجد متبصرا واسيس لها إدريس نوح وهود والخليل صليا يا إلهي وجزيا أبدا أن محمدا نسقي قرمتي ثم ذبيه كلم الله كلمته من أول سهر في الترتيب لا تهم صليا يا إلهي وجزيا أبدا أن محمدا نسقي قرمتي على النبي وعليهم أجمعين صلى ما ربنا دائما أما بصحبهم صليا يا إلهي وجزيا أبدا أن محمدا المختار جوفا ما وما تضيق من النسوان من آساف عرفنا ذاك من الكهان لا تغم صليا يا إلهي وجزيا أبدا أن محمدا نسقي قرمتي فيا لها ليلة الغراء قد نكست فيها الكنائس والأصنام من رغم صليا يا إلهي وجزيا أبدا أن محمدا المختار جوفا ما وقد تلاقت وصل الخافقين كما سواكن البحر قد لاقت من الأمم صليا يا إلهي وجزيا أبدا أن محمدا المختار فانجوك فما سرير كل مالك صار منتكسا بلا خلاف ورب الكعبة الحرم وصليا يا إلهي وجزيا أبدا أن محمد ما دان المختار أنجوك فما قد بأبواء عبد الله ماذا سهران للحمل هذا أسهر لك فما وصليا يا إلهي وجزيا أبدا أن محمد ما دان المختار أنجوك فما وقيل في ديبات قد كان مدفانه في دار تبيئات فاذر من فما وصليا يا إلهي وجزيا أبدا أن محمد ما دان المختار أنجوك فما تبيئة دباد الزرقان والهالبي بالتاء فوق وعين الغير ما وصليا يا إلهي وجزيا أبدا أن محمد
ما دان المختار في أنجوك فما يروى بنون الوين الباد مجامات من غير أصل ولا دبلس والقلم وسليا يا إلهي وجزيا أبدا أن محمد ما دان المختار أنجوك فما قل تاريك الخمسة الأجمال جارية صيفا كذا وريق الماقدات الغنم فما وسليا يا إلهي وجزيا أبدا أن محمد ما دان المختار أنجوك فما وأدى سقرانا من متروك والده وأمه ترك دارا بسبه ما وسليا يا إلهي وجزيا أبدا أن محمد ما دان المختار أنجوك فما ومن خديجة دارا بلا جونها هوى خير يأتي من أرب ومن أجل فما وسليا يا إلهي وجزيا أبدا أن محمد ما دان المختار أنجوك فما وقال الأملاك رب الخلق سيدنا يبقى نبيك مادودا من اليوم فما وسليا يا إلهي وجزيا أبدا أن محمد ما دان المختار أنجوك فما وقال لا إنني لا سكا في ذو وربه أونك في الإمام وسليا يا إلهي وجزيا أبدا أن محمد ما دان المختار أي مود مالك نين من بعد ما قد خال وهن يقال لها أنت ملت بدرا سيد الأمم وسليا يا إلهي وجزيا أبدا أن محمد ما دان المختار أنجوك فما إذا ودأت سمي محمدا الأمر اكتمي أي كتمان فتغتنم وسليا يا إلهي وجزيا أبدا أن محمد ما دان المختار أي مود مالك نقولي إذ لا من شر ذي حسد بالواحد الصمد الموصوف بالقيامة وسليا يا إلهي وجزيا أبدا أن محمد ما دان المختار في الجوك فما فاخضرت الأرض والأسيار قد حملت فسمي آم الفتح والرفم وسليا يا إلهي وجزيا أبدا أن محمد ما دان المختار في القدم وسليا يا إلهي وجزيا أبدا أن محمدا المختار في القدم. الحمد لله رب العالمين نمنا الماء من ويلتي مهن كوادي فوف مد سالمينا تيلي تابتال بولاغو بينال بولاغو غاردو يتاده دو timminande amen gollede e wallude amen e gollede e weddade ayawo amen e beeli amen fof wonande aduna o ma yi amen anda amen dum men kadi min belti men on jaarama yo Allah yobo mojjere kala ko alhamdulillah rabbil alamin hunde fof aduna ko yidi buri sa yidi hunde tan nde annata ma hankadina caggal yidde Allah ne laado Allah sallallahu alaihi wasallam minen be jiida be min jiidi Abdul Karim gilli sabi Allah kono ko kanko kadi yidi amen ka e mawnude o subima amen o noddi amen o yewtide amen o holli amen hoore makko ndere bowal so neddo wadima dum annene sa dimo rutu teddungal dum do hikka wadi duubi joyi ko min tugi dum do e ziyara o non wadi be kaali duubi sappo hikka wadi dum min kam mi alano do e o joni non ko min ngari do ko min jiimo
min batti arde julde ɗo min nangi wirdu e jungo makko amin birdiɗo ɗo o holliti amen alhaali makko fof minenne min kaldi hunde fof kala ko ine renda yo rentu joddo haltida kawrana dow konngol waɗi meɗen ɗo minen ɓeɗo ɓe jiiɗa ɗo ɓe ko wallidiɓe Allah ene laaɗo mum ko wallidiɓe ceerno Abdoul Karim hunde fof kada waɗira sabi Allah ala ko jeyata hen sowona Allah golle ɗe minen ko sabi Allah min jaari hen ɗum noon kala garɗo ɗo minen min jeyata ɗum min jeyata hen ko Allah ene laaɗo min jeyata ko Abdoul Karim gilli makko ɗi kala ko mbawɗa wiide min kala ko mbawɗa wadde min muñinan sabi Allah min golla golle ɗe sabi Allah wasama min keɓa hen weluyo Allah ene laaɗo min keɓa weluyo ceerno amen o minen min jarani hen seeru min gandano kadi ma won ceerigo fof ko e dow yamirore ceerno amen Abdoul Karim Ba hitane min taƴata ɗiɗo comci nde o noddi amen o wi enen ne ziyaro mbaɗen feere mbaɗen hen comci min mbimo ceerno hol comci jiɗɗa min taƴa min mbaɗa bule o wi ala mbaɗe baga la faami joni noon Allah waɗi noon min kollitimo bule ine to mbaɗen bule tan yaada o wi fof comcol fof ko gotum o wi elle innema aade en so enen so ngalda ɓerɗe munen so enen gondi tan woni gotum o enene bule fof ko ɓerɗe goote haqqille goote sabi Allah golle mum ɗum min mbi bisimilla min jooti min kaltide min mbaɗi comci ɗi baga e yamirore ceerno amen Abdoul Karim Ba kala garɗo ɗo waɗani hoore muɗum sa ari hono ɗeɗo golle sikke ala hen ko hoore ma mbaɗanɗa ɗo garɗo ɗo fof ala garɗo ko alma mawɗo wi ko ala gadduɗo ɗo mbaggu ala gadduɗo ɗo liitel garɗo fof kone juula e nelaɗo Allah ene inna Allah ene waɗa ko foti waɗede e diina islam ɗum sa are ɗum ko hoore ma mbaɗanɗa kala garɗo yo Allah yoɓ ɗum moƴƴere no ɓe gardi e jaam e cellal ni yo Allah ruttiniriɓe noon kadi e jaam e kisal ɓe jetto e galleji mabɓe e jaam kisal eywa gollidiɓam ɓe ha hande koko kalla ko meɗen ñaaguiɓe minen tan meeɓe yomin kawru neɗɗo wonko jiyata tan yoni waaju ɗum noon yomin kawru min pamra yimɓe pamɗata so barke ine hunde kala ko nde famɗi ndi yiyete kono so barke ala hunde kala ko nde mawni nde ɓooyata yiyeede ɗum noon wata min jawo ko e amen inchallahu rabbi ma ñalngu aroy ɗum ɗo minen ɗum ɗo meeɗa waɗi hikka woni goo amin ɗamini ko ɓuɗum ɗo so Allah jaɓi ɗum noon yomɓe tinno ɓe keƴa e yamirore ceerno he ɓe keƴa kadi no ceerno suɓori kam waɗi kam yeeso maɓɓe ni ɓe keƴa e nder yamirore minen fof min disnodira min kaldina min pamdira yo Allah wallu assalamu aleykum wa rahmatullah الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خاتم لما الناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق نصلي على سيدنا محمد الفاتح الخاتم بالهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق نصلي على سيدنا محمد الفاتح لما والخاتم بالهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف أنت الضياء كنت فتون تندو خير كنت ودنا ودنا تكون أنك فتون تكون إنا فتنا لك فتون لك الله ما تقدم من ذنب ما تأخر ويتمني وتوعدوا الصراط نسلم صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتوى الناس يدخل في الله فاجا وسبح بحمد ربك واستغفر إنك توابا نصر الله فتوني وصل آمين 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 يا رب العالمين برن يا رحمن نصر الله فتوني وصل آمين 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 يا رب العالمين برن يا رحمن نصر الله فتوني وصل آمين 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 يا رب العالمين برن يا رحمن إن الله ونكس السنة الذين آمنوا صلوا عليه وسلم صلى الله تعالى على آله وصلى الله سبحان ربنا أما الفاتح الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين يا رب العالمين yeɓoɓe ayango TV Pinal eɗen gonduno imam ratim wuuro men Kayga ceerno Amadou Fofana mo ganduɗa kañum woni premier imam Kayga sen nani ceerno Amadou Fofana lewru ala fayore goho ko almami ɗiɗi ko jankiniɗo kala to nodda e dento mo noto ɗum woni sababu makko hande arde ɗo e ziyara ceerno meɗen taw ko jinnaɗo men mbaɗen ten dendagal
julɓe islamiyankoɓe e kuubal ndendiɗo hannde so ɗum ɗon yawti e ziyara o fof e dental ngal fof gonɗen ɗo koye miside mawde nde ngannduɗa e nder galle he galle ceerno Abdou Karim ɗo ne waɗi miside nde ngannduɗa ceerno Ahmad Mountaga Saykou Umar Al Foutiyou Nafoore mere waɗino ɗo pose premier pierre ɗo to dariɗen ɗo ɗum woni sababu to ceerno Amadou Fofana dari ɗo woni to waɗatno pose premier pierre taw woni sababu ko ceerno Ahmad haadi holno mbatten dokken mo konngol o salmina julɓe ɓe o yettina yewtere makko kadi ko konko woni président haut conseil islamique sen nani haut conseil islamique ko julɓe fof e kuubal ndendi ɗum bandiraɓe ceerno Amadou Fofana bisimilla ma alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyyina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah mbe yafadeli jama fe folo kada ka ambe na kuma ina se bamanankana minu ni wolu te bamananka me ambe yafadeli ufe an lo kuni yoro ina ya here dorondo oye munye cerno Abdul Karim Ba aye ngani yasiri Allahu ta'ala ye ka juma misiri jo an file lole kene minka Allahu ta'ala yere kama komi ala yere ba fanya chogomi annal masajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada misiri ye Allahu ta'ala ka misiri de tono were site nyini misiri lolila ni Allahu ta'ala ka baraji doronde te ni ay mo ba ngani ne ba fe ka misiri jo iba fo de be misiri jo alay itoko bisega ke allotuma ngani misiri jo itlala yoro min dore esemborala atobe Allahu ta'ala doronde bulu sa mo de be sala kono sa olube baraji min soro e yere fana ba nyogon soro fuga ta se misiri wilili ka bodugu kolo ka odo qiyama loli de parce que misiri na jora ka bandro abana allora ala de olan lolen flen ye biriki flen ye dale biriki min dale fle anga karamo nanga sheikhu ananga qudwa ba no de cerno Ahmad Tal ale den nana ka bo nyoron kana ni biriki foloda bara imbe na damina insha Allah amba don fana bara yin abe sefo akada tigi aka ke chuguma be kite insha Allah andalin do la fana insha Allah be na ke wala alhamdulillah femi ya na se nin kene kan bi ambe na se o fana kene kan o de awnya be jamala ko fe chugumi ziyara de be yambi o ziyara in fana amake do were sikama ni Allah ta'ala te ayena anga alabatu ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل الصالحا وقال إنني من المسلمين مغمنكم مغوما أين أما فوسفويا أين أنغا لبتو زيارة ودي أنا سينين كنكا كفراكا نمبنيا بامين فنانونا نكنا دي أما كانغا ناندو كبركة داك علي كرا محمد صلى الله عليه وسلم كبركة داك كراي kabarka da ke anga ashiyahuye no yanga karamoye olude amblani siraka olude anna delini na wamba nyini alafe uye minda manu taraka to ambulo anga to ka fuka tase saya doma ambe ala deli ola awon barawere sita umbulo ambanga ashiyahu kasira de kan wamba nyini alafa ambe to kan fana wa bismillah alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله هذا فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لنا وخلصنا من علم الفقر والذل واعصمنا من البلاء والوباء والطاعون ومن شرور الأعداء والشياطين والنفس الأمارة بالسوء اللهم يسر لنا الانتظام في جميع الأمور الدينية والدنيوية وحصل مرادنا بالخير اللهم بعدنا من الشر والعصيان اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن حال
اللهم يا كثير النوال ويا خالق جميع الأفعال وفقنا لنية الخير في جميع الأقوال والأحوال. اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسلب وقت النزع إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جملة السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. garal amen ɗo hande ko jam tan woni ɗo ko ziyara ceerno Abdoul Karim Ba ziyara mo woni ɗo ko ɗum woni sababu amen arde ɗo hande hikka gila ziyara o fuɗɗi amin gara ɗo ziyara o alhamdulillahi rabbil alamin. ziyara o kay ko mo feewi tan min dewa hen Allah min juula e nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam ine feewi wallahi paasi fof ala hen ko Allah wi ko rasulu haali sallallahu alaihi wasallam ko ɗum tan woni ɗo eyyi e duwaw mo jogui mi faadi e dendagal julɓe mbiɗa ñaagui joomam subhanahu wa taala o yo Allah hebbin hono ɗeɗo jonɗe heewi famɗi ko rewa hen Allah yo Allah jaɓan men heewi famɗi ko rewa hen Allah yo Allah jaɓan men yo gardiɗo o ceerno Abdoul Karim Ba yo Allah won joɓowo makko yo Allah yobno taw enene makko e julɗo fof jobdi jannatul firdawsi ya barke Qur'anil Karim. haza salamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين. اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان أو تحريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعجيل لتلاوته أو كسل أو سرعة أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير مكان فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الإلحان. فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا عن نوم الغفلة والكسلان. أمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان وبيض وجوهنا يوم البعث واعتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط وأسكننا في وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان. استجب دعاءنا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان أعطنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم
وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم زينا بزينة القرآن، وأكرمنا بكرامة القرآن، وألبسنا بخلعة القرآن، وعافنا من كل بلاء الدنيا وبحرمة القرآن، وأدخلنا الجنة مع القرآن، وارحم جميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق القرآن. اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينا، وفي القبر مونسا، وفي القيامة الشفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، وبيننا وبين النار وشرور الناس سترا وحجابا، إلى الخيرات كلها دليلا وإماما، بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا بهداية القرآن، وعافنا بعناية القرآن، ونجنا من النيران بكرامة القرآن، وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن، وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن، وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل كلمة كرامة، وبكل آية سعادة، بكل سورة سلامة، وبكل جزء جزاء حسنا، وبكل حزب حسنة، وبكل نصف نعمة، وبكل ربع رفعة، وبكل همن ثناء. اللهم ارزقنا بالألف ألفة، وبالباء بركة، وبالتاء توبة، وبالصاء ثوابا، وبالجيم جمالا، وبالحاء حكمة، بالخاء خلانا، وبالدال دنوا، وبالذال ذكاء، وبالراء رحمة، وبالزاي زلفة، وبالسين صناء، وبالشين شفاء، وبالصاد صدقا، وبالضاد ضياء، وبالطاء طهارة، وبالضاء غفرا، وبالعين علما، وبالغين غناء، وبالفاء فلاحا، وبالقاف قربة، وبالكاف كفاية، وباللام لطفا، وبالميم موعظة، وبالنون نورا، وبالواي وصلة، وبالهاء هداية، وباللام الألف لقاء، وبالياء يسرا، وبالياء يسرا، وبالياء يسرا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين. اللهم بلغ هباب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد عليه السلام، وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء المرسلين، وإلى روح شيخنا أحمد التجاني وآل بيته الطيبين الطاهرين أجمعين، وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة، وإلى أرواح جميع المساجد والمؤمنين والمؤمنات الأحياء الأجمعين عامة، إلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بجاه اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم، صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والخير والرزق والتيسير، وتغلق بها عنا أبواب الشر والشقاوة والغضب والمقت والضيق والتعسير، وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا، فنعم المولى ونعم النصير. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على رسول الله سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ceerno Boubacar no temena ka boya alhamdulillah ala tanunin ko be gasali ala kirabbain kan ka bela jelen fon islam ya foliye katla kay rabbela jelen ambe sigi min ambe here sigi de kono
alhamdulillahi bara min no de ziyara ye kabini kunu mɔgɔw b'a la fo ka taa se an filɛ bi lagan sara la alhamdulillahi bara minnu kɛra an b'a kɛbagaw fo an bɛ dugawu ɲini u fɛ an bɛ dugawu k'u ye alhamdulillahi an y'a sɔrɔ an karamɔgɔw n'o y'an ka suyukuw ye u tun bɛ sira min kan an fana b'o de kan an b'a ɲini ala fɛ ala k'an to a kan fo ka taa se don min ni ala bɛ s'an ma ziyara nafa min b'a la a ka ca an tɛ se ka bɛɛ lajɛlen fɔ an tɛ se ka bɛɛ lajɛlen fɔ ni sigiyɔrɔ kelen na nga nafa fɔlɔ ye min ye dɔrɔn o de ye an minnu faralen filɛ nin ye ɲɔgɔn kan tan n'o de ye an minnu de ye ziyara in n'an y'a ŋaniya k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ an filɛ nin ye dɔw bɛ yan dɔw tun bɛ ɲɔgɔn dɔn dɔw tun tɛ ɲɔgɔn dɔn an ye ɲɔgɔn dɔn minnu bɔra ka damina kabini Bamakɔ fo Ɲɔrɔn fo ka taa Senegal fo awa Futa bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ alhamdulillahi rabbil alamina an bɛɛ lajɛlen bɛ ŋaniya kelen de fana la o dɔrɔn wasara a fayida ye an bɛ ala tanu an bɛ ala deli ni ɲɔgɔnna ala ka caya baara minnu kɛra kɔnɔ batu minnu kɛra kɔnɔ ya rabbi ya allahu ala k'u minɛ ala k'a kɛ junubu yafa ye nema min ɲinina kɔnɔ k'a kɛ an ka taabagaw ye n'o y'an karamɔgɔw ye ya rabbi ya allah ala ka nema s'u ma o se bɛ ala ye ala b'a kɛ insha allah silamɛ jama mana fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ o yɔrɔ hɛrɛ la ka ala deli n'a ye ala bɛ sɔn an bɛ ala deli minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan ɲina ala ka a to san wɛrɛ an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan alhamdulillahi funteni b'a la jama ka bon an b'a deli jama fɛ an bɛ se ka kuma surunya cogoya min na tan nin kɔni ye bonya de ye dɔrɔn bonya min ni ka sɔrɔ an karamɔgɔw y'a da ne kan o tuma n b'u fo o la k'u barikada ne karamɔgɔw dama dama dɔrɔn de sigilen bɛ nin yɔrɔ in na alhamdulillah komi u b'a fɔ cogoya min na ayiwa ne kɔni ye u ka baaraden de ye dɔrɔn ne y'u ka baaraden de alhamdulillah awɔ ayiwa an bɛ yafa deli jama fɛ ayiwa fosi ma to sisan dɔrɔn fo ka bɛɛ lajɛlen barikada barikada an b'a kɛrɛkɛrɛ an ka alimami n'an karamɔgɔ ye n'o ye Cerno Abdul Karim Ba a ye nin ŋaniya min siri n'a y'a damina ya rabbi ya allahu ala ka kɛ duumɛ fɛn ye ala k'a timmɛ hɛrɛ la k'a kɛ si ni kɛnɛya ye ɲuman o ɲuman bɛ k'a kɔnɔ ala k'a sara kɛ aljanna ye jannatul firdaus
aywa hada fa assalamu aleykum wa rahmatullah. machallah. alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim. assalamu aleykum wa rahmatullah. bandiraɓe julɓe on calminama on jettama machallah. ewo rendinen ɗo ko jaam yo Allah ɓeydu jaam. ewo rendin ɗo ko ziyar ceerno alhaji aliou salama ba rahimahullah wa arda wa an jami il mawt al muslimin wal muslimat fi kulli makan amin ya qarib mujib. rendinen ɗo ko ziyara ceerno alhaji aliou salama ba o minen ko ceerno amen ko jinnaɗo amen. o waɗi organisation neddi rendi dental ngal noon ko ceerno abdoul karim ba. aw minen on ko ceerno amen ko cheikhuji amen awo ko baaɗi amen ko isi amen kadi min dokkimo debbo mo jogui jogogal moƴƴal min janggidi kadi omo heewi aqlu omo heewi needi fof holli dental ngal guiɗo weeti fulɓe e bamarankoɓe seɓɓe fof kaali haala makko sikki ko moƴƴo ɓi moƴƴo minen kay min gandi ɗum so goɗɗo haali ne wawi sikkata goɗɗum ko minen jeyɗa minen janggidi minen koddi minen mawnidi machallah. donc ko gorko juuɗo jiɗɗo diine ko diiniyanke machallah. awa kaayi ɗon alhamdulillah kaayi kam so haalama tan ko gandal haala mali kadi so haalama tan ko diine haala donc alhamdulillah. donc onon golloɓe téléji ɓe tugge tv pinal hay ti ORTM fof onon noon calminama mbiyama courage tasser les ceintures hande ko onon goni sagataɓe onon mbawi yirwinde golle ɗe moƴƴa. donc on duwanama on ñagama duwa on duwanama awa en duwanima mali foof ɗiɗo ziyaruji yo Allah hebbinɗi. gay sa nani ziyara tan ko siftorde mayɓe mum sa siftiri mayɗo ma tan a golla golle moƴƴe. neraɗo sallah sallam wi ida qada neraɗo sallah sallam wi ida mata ibnu adama in qada amalu illa ala salasa sadaqatun jariyatun wal ilmu yantafiu bihi wala ɗum salihu yad'u bi. wala ɗum salihu on wawi miijade duwonade jinnaɗo mum ma gona ɓiɗɗo moƴƴo nde micciɗɗa jinna ma duwonɗa ɗum. kala mbaɗowo ziyara ko ɓiɗɗo moƴƴo kala jahowo e ziyara ko ɓiɗɗo moƴƴo hay onon kon ɓiɓɓe moƴƴuɓe par ce que on jahana waɗoyde lancé kuji goɗɗi ko dente moƴƴe tawtorɗon. donc onon duuɗon hen addallu alal hayri ka fa'idi. nelaɗo sallah sallam wi kala tindinɗo moƴƴere e golluɗo moƴƴere nde on fof poti baraji. donc raɓɓiɗina tan e juurima gallo abdoul karim ba e mawniko en e miñiko en ceerno bachir en ceerno tidjani en seeremɓe mawɓe nanɗo e nam fof gari kawriti hen. donc juɗɗo fof beltima fulɓe beltima babarankoɓe beltima seɓɓe beltima fawade ko din islam wurtina. donc gurtunowo din islam on ko Allah wallata ɗum. donc ko golle baɗaɗe e miside puɗɗa ɗum tufere mum lelna o yo Allah yettuɗum dow jaam yo Allah nawru ziyara o yeeso yo Allah nawɗum yeeso bi jaahi seydil wujud. on calminama on juurama on jettama wa akhiru da'wana ani alhamdulillahi rabbil alamin. n'i y'a ye i bɛ sigi bi an bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan a fɔra bamanankanw na ka fɔ filakaw na ka fɔ kan caman na o b'a yira k'a fɔ cɛkɔrɔba de ɲana ni cɛkɔrɔba tun ma ɲa an tɛ sigi a kɛnɛ kan ni mɔgɔ o mɔgɔ ma den ɲuman wolo i salen kɔfɛ duwawu tɛ se ka k'i ye ziyara tɛ fosi ye fo ka duwawu kɛ ɲɔgɔn ye o de an na se yan an bɛ mun fɔ bɛɛ lajɛlen dɔrɔn an nisɔndiyalen don ani an wasalen don an filɛ an karamɔgɔ min yɛrɛ ka kɛnɛ kan nkalon man ɲɛ abdul karim ba depuis ne yɛrɛ n'a jɛra ma tigɛ a la tiɲɛ tɔgɔ muhamadu ma tigɛ a la et puis ziyara in ani ne ye programme caman ta ɲɔgɔn fɛ a la baara in bɛ se ka ɲɛ cogo o cogo a ye n wele a la an y'a dilan a la n'o de fɔ n ko karamɔgɔ ninnu bɛɛ lajɛlen y'anw ka karamɔgɔ de wa ziyara ne bɛ tulonkɛ diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ la fo ziyara parce que n bɛ bɔ mali kɔnɔ la ka taa fo mali kɔ kan ka taa ziyara kɛ n bɛ mobili ta kama ka taa fo dugu ni dugu n'o kɔni kɛra n senkɔrɔ o ye ala sɔn de ye ala y'a di ne ma ka tila k'a kanu ni n ye ka tila ka n karamɔgɔ k'a ye fana o de kama y'a to an sera yen nin wagati in na bɛɛ lajɛlen ka se k'a lɔn an bɛ abdul karim babara ni ala ka jɛ ye ni ziyara hukumu kɔnɔna ye wala an bɛ se ka mun fɔ o ye fɔlɔ o ye nin ye voilà. assalamu aleykum wa rahmatullah. onon fof bandiraɓe on calminama on jarnama ha no fewi. oɗo ziyara ko ziyara jinnaɗo amin ceerno aliou salam ceerno abdoul karim oɗo min ko mawnam minen fof jiido yumma e baba minen e miñiraɓe amin e mawniraɓe amin min gummima kala tamin gonno min gari min kawriti e ziyara he ziyara o kaddi juɓɓudi yuɓɓi kala no golle moƴƴiranno moƴƴi peewi min dañi hen weltare ha no feewi ala fof keddiɗo mo arani aywa ha joni amin barkino arɓe ɓe pop
kamɓe fof amin mbiyaɓe ɓe jarama yallah yoɓɓe moƴƴere oɗo ziyara kala ko jangga hen ko duwa hen yallah jabona en yallah hokku en kadi tawede mo wuuri ya barka allah ene laaɗo mum onon radio ji ɗiɗo ɗiɗi ORTM kañum e radio TV Pinal Pulaku ha joni oɗon calmina hen ha no fewi gati média ko kañum woni hunde foof ɗeɗo gueɗe ɗeɗo dente ene kani ñambede e leyɗele aduna he Allah ɗe foof ala foof bawɗo yettinde nelle so wona onon nene on jarama ha no fewi yallah yoɓmo moƴƴere guila garɗon oɗon gonde muñal mon to noddo ɗon foof on jettoto aywa hunde foof on kollan no fewirta ha joni amin mbiya mon tan on jarama ha no fewi yallah yoɓ moƴƴere kala neɗɗo garnoɗo ɗo yede amin mbiya ɗum yallah yoɓ moƴƴere kalɗo hen haalaji moƴƴi amin mbiya ɗum yallah yoɓ moƴƴere mo haalano hen foof kala neɗɗo foof bawnoɗo wadde hen hunde yallah yoɓ ɗum moƴƴere yawa haalane ɗeɓi tidde amin seede amin mbiya tan yen battunimo wuuri onon arɓe on jarama hada assalamu aleykum wa rahmatullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآله وسلم اختل الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bandira min calmini on hano fewi min calmini on salminande l'islam salminande yimɓe aljanna yo Allah waɗa yimɓe aljanna janggo yawmal qiyamati inchallahu taala eywa so tawi ɗum ɓenni ha hande ko weltare tan weltare nde ende fawdiri ende heewi alhamdoulillahi rabbil alamina en gari ɗo e ziyara ceerno Abdoul Karim Ba eywa ziyara ceerno Aliou Salama Ba eywa en gari en pottiɗo e dendagal sernaɓe wuuro ngo hande ɗo kay kayi e Sénégal e Fouta e dendagal sernaɓe Nioro fo en patte mum ɗo en beltima kadde weltare eyyi eɗen ñaagui Allah yo Allah ɓamtu ziyara o yo Allah nawnu ziyara o yesso eywa gonɗo sababu mum ɗum kadi yo Allah ɓeydu moƴƴere nde yo Allah nawru forde nde kadi e yesso ha no fewi eywa ha hande ɗum ɗo ko weltare tan nde wonno julɓe Allah subhanahu wa ta'ala ina moƴƴe mum en ha no fewi ina waɗani ɗumen kala moƴƴere ina waɗani ɗumen kala barkeji aduna eɗen ñaagui Allah yo Allah ɓeydan en moƴƴere nde ha hande so tawi eɗen keddi yide hono ɗiɗo ziyaruji eywa machallah en jetti Allah ha hande yo Allah ɓeydan en moƴƴere eywa ziyara ko hunde moƴƴere ha no fewi nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa alihi wa sallam hoore muɗum ina waɗa ziyara ina yemiri ziyara saabu nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o wi wonde o namdinomo joomi ko yo imsinano jinnaɓe makko o jaabaka caggal mum o namni Allah subhanahu wa ta'ala yo juuroyo jinnaɓe makko o wiya yo ya o juuroyo jinnaɓe makko o yeehi o juuri jinnaɓe makko wondude e dental jondugal jongal ha no fewi o woyni yimɓe kanko nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa alihi wa sallam nden noon ziyara ina waɗi barke ina waɗi moƴƴere ha no fewi ewo moƴƴere nde yo Allah yeɗe en ɗum ɗo kadi yo Allah jutno ha no fewi yo Allah hollu en kadi hitande arore taw eɗen ɓeydi en gustaki Allah nawru ɗum yesso sikki ala hen barke heeɓima hen fayida heeɓima hen moƴƴere heeɓima hen ha no fewi yimɓe ɓe gandodira no gandodiri hen yimɓe ɓe wayrunoɓe yiidude jiidi hen yimɓe janggi qur'ana yimɓe mbaɗi zicre mbaɗi la ilaha illallah mbaɗi astahfirullah juule nelaɗo Allah janggi qur'ana silki ha heewi ɗum ɗo fof ko moƴƴere Allah ñagama hen moƴƴere yo Allah addu yajede leydi he ñagama hen moƴƴere yo Allah addu kawral leydi ndi rafi deƴƴere wonde hen nde ñagama yo Allah addu deƴere nde yo Allah ittu musibbaji ɗi yo Allah waɗ julɓe fof ko konngol gotol natira damal gotal jaltira damal gotal ɗum fof duwama yo oɗo ziyara ɗum noon koye barke ziyara jeeya ha hande yo Allah hollu en hitande wonde taw eɗen ɓeydi en gustaki ewa en jarnima kadi dendagal yimɓe arnoɓe ɗo ɓe pop kañum en fof jarama ceernajo o du'animaɓe ɓe jarama ɓe tinnima yo Allah yoɓɓe moƴƴere yo Allah sowanɓe baraji yo Allah yaafo dendagal bakatuji mabɓe kamɓe fof bo en jarnima kadi yimɓe meɗen tawaɓe ɗo yimɓe meɗen ORTM kamɓenen koɓe tinniɓe ha no fewi eywa koɓe yimɓe yiɗɓe diine koɓe yimɓe yiɗɓe kawral koɓe yimɓe nafɓe leydi ndi ha no fewi kamɓe yimɓe ORTM kamɓene yo Allah nawru golle mabɓe ɗe yesso kamɓene koye jihadi fi sabilillahi ɓe goni inchallahu taala saabu hono ɗeɗo dente e hono ɗeɗo gueɗe kala toɓe jiiɗum ɓe gimmoto ɓe cofta ɓe jogo hen kawral ha no fewi darde mabɓe noon ina mawni hen ha no fewi darde mabɓe yiyama hen ɓe tinnima ɓe jarama yo Allah yoɓɓe moƴƴere yo Allah faabo yo Allah suuru yo Allah fewnu on jarama hada assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wardi foof en jetti Allah alhamdoulillahi rabbil alamin en mbi alhamdoulillahi rabbil alamin en mbi alhamdoulillahi rabbil alamin jettoɗo godani Allah ko Allah wela e hoddire muɗum e mango muɗum nde ndenduɗen ɗo mbawɗen haalde hen ko Allah yiɗi en yen kala hen ko e weltare meɗen haala noon weeɓani joni koye mo timmata haala ka ari e fawade oɗo ziyara mo ganduɗa ko ceerno Aliou Salama ziyara mo sappo a haali wallahi a haali gonga kanduɗo e waɗanede ziyara ko o waɗana ziyara mo ganduɗa waɗi gurdam muɗum e fittare mum e alhaali mo foof ko deftere alqur'ana hay goto yiyani mo jiimi goɗɗum ko jiimi alqur'ana so imimi alqur'ana ko guesa makko ndema makko gasi o ala golle goɗɗe ko o waɗana ɗo ziyara waɗanɓe mo ziyara ɓene ko alhamdulillah ko yettore Allah e muɗum Allah welande nde hokkiɓe e oɗo haqqille
e nde ɗo moƴƴere e moƴƴere Allah yenno ceerno Aliou Salama Allah yopti ɗum e nder ɓesgu makko kamɓe fof ɓe ndenni ɓe keeɓi feere wotere feere nde fof kamɓe fof ɓe ndendi Abdoul woni to kosomo kono kamɓe fof ndenni feere nde kone wotere ɓe pewjidi e feere nde ha gasi ɓe mbaɗini e dow ceerno Abdoul jabri Allah e nelaɗo muɗum Allah wallirimo ko jabri Allah e nelaɗo mum ko hakada kankone no o jabri Allah e nelaɗo muɗum ni neɗɗo fof ne jogui ardi ko almudo ko guiɗo kono noon o hannani ɗon o ƴetti hoore makko waɗi almude less almuɓe o waɗi e less khalifaɓe o waɗi almu o woni ceerno almudo ceerno Oumar Babali haɗani ɗon o yeehi o wayno yimɓe kanko hoore makko ceerno Mouhamadoul Hadi guille Abdoul Hayatu muɗum ha yettiɗo gonɗen ɗo o ardina ziyara ko ceerno Ahmadou Hadi Tall ɗi ceerno Hadi hande gonɗo e zaman hande o gonɗo khalifa hande ñooro ko on ardina oɗo ziyara so o tawama ɗo e so tawaka ɗo fof omo tawa ɗo kamɓe ɓamdi nde ɗo nden on haali ala haali min mbeɗa hen kanko ceerno Abdoul woni hen e sakkitade mawniraɓe makko noon gande ko ɓe goni hoore nde foof neɗɗo wawa wadde moƴƴere caggal ardinani bandiɓe muɗum moƴƴere yaata caggal bandiraɓe maɗa a baɗa bañilan sa moƴƴani goɗɗa moƴƴanani banda e maire fof foti bandiraɓe makko ɓe fof ɗe jetta Allah ɗe jettamo kanko ceerno Abdoul o wade ceerno Amadou Hadi o neeli kam e ziyara he o ardini kam e ziyara he ceerno Abdoul ko almudo ko miñiraɗo ko kala ko caggal Allah e nelaɗo mum caggal amen o woni minen min mbawa tan ko ɗoftade konngol ɗoftiɗo o ɗoftima minenne min ɗoftima gandanda yamirode ceerno Ahmadou Hadi yomin daro ɗo min kuccita e moɗon min kaldo e mon min duwodira e mon min duwono on min ñaago on kadi duwaw haaretake Haalpulaar ene mbiya sa yewi duwaw a yiyani kuɗaɗo sa yewi duwaw a yiyani kuɗaɗo ko duwaw wattandani neɗɗo ne wawi jogade ha tampa wasa wadde hono dani kono sa yi ɗum ɗo oɗo l'islam fof rendiɗo ɓerɗe ɗe fof niniɗo beltima beytima goto fof yeeso mum huccide yeeso bandum ne jogui hen weltare ko duwaw o wattandani ko barke o wattandani so barke alano hen yarata dani ko barke o cuusi ɗum ɗo wona jawdi cuusi ɗum ɗo ko barke cuusi ɗum ɗo e ñaguima Allah noon yo barke o yaaru yeeso yo barke o yaaru yeeso yo Allah hokku ɗum yo Allah hokku ko rontimo kanko Abdoul o hokkamo ko ronti kanko e dendagal ɓesgu makko e mawni ko hen e miñi ko hen e dendagal bandiraɓe makko dendagal julɗo kala tawaɗo yo Allah hokku ɗum noon mbiɗen jetta moon kadi o noon yimɓe tabidal Haalpulaar e joguiɓe ngoɗo radio arde yidde mawninde mana coste fedde men nde hande feewa e cosde ɗemgal men ngal ha ngal yalta Allah andi ala komin jogui e juuɗe amen e haqqillaji amen e miijo amen sona min lorlikinoɗo Allah e nelaɗo ɗum ɗo yo Allah waɗe moɗon barke nawro ɗum yeeso emi ñagui ɗum Allah ono sukaɓeɓe nde Allah tabitayi ɗum ɗo par ce que kala ko jiɗɗa e hunde aduna ko pasɗina fof sa fasnaka hoorema e maire foti sa fasnima hoorema noon Allah ɓamtorma e ko pasɗiɗa hoorema ko ɗum ene moƴƴi ene weeli ene yuuɗi so ɓamtima a ɓamtor